Как скажем на казахском? Если ты готов, давай начнем. Сен, ты, дайын, готовый. Дайын болу, быть готовым. Дайын болсаң, если ты готов. Бастау, начинать. Бастайық, давай начнем. Дайын болсаң, бастайық. Дайын болсаң, бастайық. Я не шучу. Мен, я. Қалжың, шутка. Қалжыңдау, шутить. Қалжыңдаймын, шучу. Қалжыңдап тұрған жоқпын. Я не шучу. Как скажем на казахском? Если ты готов, давай начнем. Сен, ты, дайын, готовый. Дайын болу, быть готовым. Дайын болсаң, если ты готов. Бастау, начинать. Бастайық, давай начнем. Дайын болсаң, бастайық. Дайын болсаң, бастайық. Я не шучу. Мен, я. Қалжың, шутка. Қалжыңдау, шутить. Қалжыңдаймын, шучу. Қалжыңдап тұрған жоқпын. Я не шучу.